Izo miliyoni 183 niyo mafaranga uyu Bwiza yakuye ku rubuga rwa YouTube. Baze ko amafaranga YouTube ihemba Spotify yakuba inshuro zirenze 7. Uzasanga uyu Bwiza ukwezi gushije yarinjije amafaranga miliyoni 18. YouTube iteganya ko bitewe n'umuvuduko uyu Bwiza ari kwirukankaho ku basubscribers, mu mwaka umwe n'amezi ari imbere kazaba yujuje miliyari y'abasubscribers bamukurikira ku rubuga rwa YouTube. Uze gukanda subscribe kandi kuri iyo nzogera tujye tubana buri munsi. Ikiganiro cyacu nimba wagikunze uze gukanda like, nimba ukunda Bwiza uze gusiga udutima muri comment. Bwiza ni umwe mu bahanzi nyarwandakazi bakunzwe mu Rwanda ndetse no muri East Africa. Uko akomeza gukundwa ni nako ibihangano bye bigenda bikundwa cyane bikarebwa n'amamiliyoni ku mbuga nkoranyambaga. Ni nayo mpamvu uyu munsi tugiye kureba amafaranga uyu Bwiza ahembwa na YouTube. Ese buri kwezi YouTube imuhemba ngahe? Ese buri mwaka YouTube imuhemba ngahe? Ese kuva yafunguye YouTube channel ye nayahe mafaranga yamwinjirije? Ngo haye ikaze. Uze gukanda subscribe kandi kuri iyo nzogera tujye tubana buri munsi. Ikiganiro cyacu nimba wagikunze uze gukanda like. Uyu Bwiza yafunguye YouTube channel ye mu mwaka wa 2019. Amaze gushyiraho video 59. Izo video zamuhesheje abasubscribers 326. Izo video 59 zarebwe na miliyoni 26 n'ibihumbi 772 n'abantu 269. Noneho reka turebe isi izo miliyoni 26 Bwiza zamwinjije ayahe mafaranga kuva yafungura YouTube channel ye mu mwaka wa 2019 kugeza uyu munsi. Turakoresha calculator. Kuri views 1000 YouTube igwemba amadolari 5. Ayo madolari 5 wayagabanya abantu 1000 bakurebye, ugasanga ku muntu umwe wakurebye yarakwinjirije amadolari 0.005. Ayo madolari 0.005 nuyakuba na za views miliyoni 26 n'ibihumbi 772 n'abantu 269, uzasanga zaramwinjirije amadolari 133 n'amadolari 861. Ayo madolari nuyakuba mu mafaranga y'u Rwanda, uyu munsi twakoze ino video, idolari rimwe ryari rihagaze 1373.59. Nuyakuba mu mafaranga y'u Rwanda uzasanga zaramwinjirije miliyoni 183 n'ibihumbi 870. Izo miliyoni 183 niyo mafaranga uyu Bwiza yakuye ku rubuga rwa YouTube kuva afunguye YouTube channel ye mu mwaka wa 2019 kugeza uyu munsi. Bumvishije ari akayabo. Baze ko amafaranga YouTube ihemba Spotify yakuba inshuro zirenze 7. Kandi si urubuga rwa Spotify ruhemba abahanzi gusa. Apple Music, Boomplay, Audiomack zihemba abahanzi akayabo. Urumva ko ari henshi uyu Bwiza yagiye akura amafaranga. Noneho reka turebe ayahembwa na YouTube buri kwezi. Uyu Bwiza ukwezi gushije yarebwe na miliyoni 2 n'ibihumbi 695. Izo views miliyoni 2 nuzi kubana wa muntu umwe winjiza amadolari 0.005. Uzasanga uku kwezi gushije uyu Bwiza yarahembwe na YouTube amadolari 13,475. Nuyakuba mu mafaranga y'u Rwanda uzasanga uyu Bwiza ukwezi gushije yarinjije amafaranga miliyoni 18 n'ibihumbi 509. Nta kayabo. Uyu Bwiza ukwezi gushije yinjije abasubscribers 42,000. YouTube iteganya ko bitewe n'umuvuduko uyu Bwiza ari kwirukankaho ku basubscribers, mu mwaka umwe n'amezi ari imbere kazaba yujuje miliyari y'abasubscribers bamukurikira ku rubuga rwa YouTube. Urumva ko uyu Bwiza ahagaze neza ku rubuga rwa YouTube. Kandi si ku rubuga rwa YouTube gusa, afite indirimbo igezweho yise Best yakoranye na The Ben, ibitaramo arabikora buri munsi. Urumva ko uyu Bwiza ahagaze neza. Akaba ari nako tuganye ku musozo w'iki kiganiro. Nizere ko wakanze subscribe ugakanda kuri iyo nzogera ku buryo nta kiganiro kinyurano kizongera kugucika. Nizere ko wakanze like. Nizere ko wagiye muri comment ugasigamo udutima nimba ukunda ibiganiro nkugezaho. Iki kikaba cyari igice cya gatatu cy'amafaranga abasitari bahembwa ku rubuga rwa YouTube. Ejo ntuzacikwe n'igice cya 4 turi kureba amafaranga Element ahembwa ku rubuga rwa YouTube. Wowe kugira ngo ibintu byose uzajye ubibona mu ba mbere,
icyo bigusaba ni ugukanda subscribe ugakanda like. Iyi ni Jean Paul TV show. Bye bye, ndabakunda cyane.